told me I cannot hire. Ndereti yo ya kwagira Ngilu mwihoko iratemanirio muthenya wa ira bunge-ini ya kaunti ya Kitui ni mutongoria wa aria Peter Kilonzo uria nowe MCA wa wadi ya Athi rungu rwa kiama kia Wiper. Lapsed his term. Ndereti-ini iyo Kilonzo arauga Ngilu ni anyararire bunge ya Senate riria etitwo ni kamiti ya mathabu ya Senate ataririe ciigie uria ciringi bilioni 20 ciahuthirirwo no akiaga gwikinyia na akihurwo faini ya ciringi nuthu milioni ni kamiti iyo. Akauga gutiri na uigananu wa arume na atumia hari maabitha aria Ngilu ahete wira na ati kwa ihinda ria miaka 2 na nuthu kaunti iyo ndikoretwo na minista wa ugima wa mwiri na Ngilu kuingirira thuguri cia kaunti thuguri-ini ya mutambo wa guthia mahiga wa ciringi milioni 21. I request the president to hear the pledges of people of Kitui. I think if it is only the governor who can be put down by his people, let the MCAs also go home. Oh yes. Ngilu oho aracukirwo kwaga kuria bunge ya kaunti woni wayo akiamura karani wa kaunti kwaga kufuta wira CEC wa onjoria ona haguritwo ni bunge ya kaunti kwaga kuneana magoti kuri ruhonge rwa KRA ona thengia thirikari yake gutinia aruti a wira magoti macio marakinya o nuthu milioni na kwagarara watho wa kibeca wa PFMA uria wathanite bajeti ya mishara ndegakire gicunji kia 30% no Kitui marihi ma mishara marugameire gicunji kia 35%. Kilonzo oho arorota Ngilu akiuga ni aregete kumba bodi ya utungata wa kaunti uhuthiri muru wa mbeca iria ciabangirwo mbitika cia mathako magonya na kuriha kambuni imwe ya mathekania ciringi milioni 5 hamwe na kunyarara bunge ya kaunti iyo ya Kitui. Wiper MCAs have been always shooting down county budgets. They have been frustrating effort of appointments in terms of the chief officer. The county assembly has also frustrated this government in terms of even approving county Public Service Board. Bunge ya kaunti ya Kitui iri na ma MCA 58 40 mari athure kiama kia Wiper nikio gitongoragia bunge-ini iyo kiri na ma MCA athure 26 na 10 aguthukio na Governor Charity Ngilu uria uthuritwo na kiama kia NARC kuma o githurano kinene aturite orotete utongoria wa kiama kiu kia Wiper na ma MCA yakio akiuga niyo magagagia utongoria wake. Unasema hivi Ukambani isikue ya Wiper, wewe Ngilu tengeneza pati yako, hata mimi nakuja na yangu, ndio kila pati iwekewe marks kulingana na development record yake. We request the governor to write to the president to ask him to dissolve this county. Let us go the Makueni way. We are calling upon Kitui residents to also recall all the errand MCAs. Oh yes. Bunge yo itanyitwo gugacirira ndereti yo ya kuhagura Ngilu kiumia tuthiete na irabatara kunyitwo mbaru ni ma MCA 36 niguo kuhagura Ngilu. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Harun Njoroge wa Maina.